Wah, nang tum pila di long ori ninga. So kami na portinya memang tu. Ha? Nak kesap nanti bang tum ha. Good morning, Don Marley tum. Kosono Don Marley tum, biarta ke mission san lang bo. Ini telo mission san ni pula pen mission san warning Don Marley tum. Nama Don Marley tum nilimen ke sarong biarta rang, nili channel sarong biarta rang. Vlog salong nang litum ke doan na korting jor manta welcome lo. Tamasi Don Marley tum pinia video bang pelotang tadi non ada bapor lang ho masih ada prang pen nili hem masor bang okiri dam jui masih lasu okiri ke dam malong si hidi si ogi turdam puya ha masih nili bang ke ther doni kau feri doni nang tin bang tin tema men bang hadi masih video bang lason si bonai bo punya topik bang masih nali tum ta channel long kimilang pelote nali tum bang nili pana support don ta Don Marley tum nasi video lepang cengpong lo na le Don Marley tum. Wah, nang tum pila di long ori ninga. Ha? Nang kesam ning ba? Ha? Pila di long ori ninga? Ha? Ha? So kami na portinya memang tu. Ha? Nak kesap nanti bang tum ha. Em nanti nata. Kalau og tu mah. Tu cing hori ni tidak itu. Pasaran kayak teks mereka caranya gila mereka. Nang menyetan sa, nang menyetan tu ni, tay menyetan tu. Jadi akal yang ada Tay ko. Nang men klari poli maka. Ante. Ha? Sardihun. Ningmi tuh. Ha? Ningmi yang tengah. Ningmi. Aku rente. Tisopi. Ante. Apor anak nang langsung guni tisondo. Tisondo. Ningmi tisopi puma. Tisu puasa. Tisuk pancon mah. Nalor yang tu poka. Lah hidia cho so jo ri ri. Ri kam ni lo nang reng sorin tipo nang tu. Lah ni tu masuk ke jota nang tum siri lor le di. Oh lah. Monon pipen salam pina penang hon ding le lapu. अच्छा हमको सिखा रिया है Lah oksi thapon ulu bona ya rong penyu. So ko jang suta. Di sopi bolol lo lagi di. Lagi oksi thapon ulu bona ta. So yo ridam lo. Oh tu pi yong lagi. Oh, wani pu parwar ada ha. Kita langไม่ถือ Langไม่ถือดีนะถ้าไปซ่อนเลย แต่บ่อยแต่เบ็ดเด็ด A few moments later.
Lini di pon di lah. Lini sosial lah ho kecame. Lepas karnu lo bocor pa. Oh, agar idam sele le nai tu. Kang sama porta, kang sam hegundi.